Mamukeri magongo na mandwairo Gayuri mbere totingi hotu nidu Mwene nya Mbora gangita nangarera nderu nangarema Nagarema kore kirinyaga Ocio no mundu ajoe uikarite handu hamwe mwana agaciarwo na agakura kamukoro hau Era miaka thate Hale Roosters Yes Ono murimu ni moru Yes ureheririe bioki hau na reke ngwire no ni inaga wega muno kuma ginya turi wanake wathi hau no twakoraga tukurite baithe tukimwonaga na mundu ucio ona ina muriye cia yaku inekoragwo yaku guku cia yaku ikara handu hau muno I'm telling you it's a good man bioki no wewe emokeni emodaka swiri Sigo iria dito Ira no gode ndo arependa nite eni mundu akorokagira rucini tene ukarokera na ki message kiroko tene by the way utahinguritie maitho ukona mundu cio maundu mari andikitie agakwira riu hatiri undu ungi nie by the way umuthi ndaire garura girota nawe na maundu maria ndotete ndikwirira thimu ni ndenda tucamanie ugacoka ukagwa ontoba kwira na riu nie Nidire hari ati please ndaguthaitha hurira yes tibi arahura ndui ni mwana kereu agikiria bebe yake ina kuri kwa message rosini akamwira hurira banyita nako kairetu haria kari ukirira oguo ri kona thimu yo ri eke ngwire ri kindu kia mbere ni kuhura yes nako akimwira sasa haki ndio nimeamka Aki hata mimi nimelala tu nikiota na wewe. Nilala late jana. Aki tulikuwa kule City Park. Wanakuitanga City Park. Pale tulikuwa tuna manugu. Kule City Park tulikuwa na manugu huko na wewe. Aki unanijazingi. Aida. Ereto ya pengoza hizi doge matikero. Ni omanaria leu. Aise nena mahudera mohoro wa Marieng. Mtago no rueo. Magema unanipeleka kana liengi poa. Tulikuwa na mbongi. Mbongi ya kwire. Na miaka yaku okoro-ini waku ngorerwo ni ucio tha ici. Mutigiaraniria. Utike ndongenyite kiria kwira. Mwana keri. Nendo igwa ne kiroko ri no yogirire ekati ogirire ndwe he kiria he muri ukira mundu okiraga okira ringi thakenda you go and relieve yourself yes ithe ndukuona ugirire guthie ku relieve thiathi nikikana ki ahurwo nikahehorwo ni toro akira aciri andike message kari undu ene ciate na wira na muhiki ucio atari shaitani ya mundu amen wali mute Aragenda tu atonye box yake nigetha weekend ri ndagikare mundu utari na mubango utari na riengi iyo akorwo na riengi yes mwire tu nake tondu no aya marakirikirie thukuru ya college ri riu nake agagiciria ni ona ki ni ona boyfriend agiciragia ati mundu uyu na araire akimwiciria kari kumwiciria aza ni mathuguma mamukiririe Mwana wira wake. Mwana wira waku. Agiro na weekend irorete. Yes. Na mundu ugenagia ndari ground. Kanena mathina make. Sawa. Riu niwe nambari 2. Yes. We niwe option yake. Mugikinya tukiuga ati mugikinya ta Friday ri. Friday. Yes. Muhiki ucio nake riwe ona tarakihota guthie yes ni ugo wendo uria kuite ngoro-ini yake ndikani ruona rori ya mukore ya Zuma ndahota guthie gwathie ni wendo kumucuirira ni wendo uria naguo yes reke nguteithie ngwire gukinya Saturday Saturday magoroko makinywa Smirnoff iria nene igano wanu wa muzika wayo na njira ekimwira kuria imwendete na mawira maria arenda kuruta madre rora madre muhiki ucio kira rucini amwandikagira wewe ni nugu
Ori waterere. Kai horo urale mukuyatea. It was very short. Yes. Mwabandere ya Wednesday. Mwana na Saturday. Eni. Mwaikala Saturday na Sunday mwaspedi hamwe. Yes. Madero shine. Yes. Mwatikana. Tarego kijana mugwajali. Mukiwa ndikite message. Isi ya wedwa ikimwira gore armana na good time. No ore no ma brutics. Atiwe hakiwe ni you are gentleman. Ni warageria kumwandikira. Ona ngaro no ma brutics onde arathoma. Athoma ngauga weturo. Akwendera arikirie na wewe. Kijana mugwaja. Ka message ka mwico kakaingira. Wewe ni nugu. Ugacoka kona atiriri ni akublock. Jamwe ida waja jamwe ereko andu mahuthagira WhatsApp WhatsApp ukona WhatsApp ya kwandikira ati no ablock ni muhigicio umagia hau gutire kindu kingi angigutumira moranirwo hau atiriri atari ura Saidani operate kakata Saidani lege guteithia na ndira ngikwira mucukani titwenge aza ta imagine we ora komiri otari na mubango nduri atia kana atia yes ukirete oro uguo tha kenda cio tuku kana tha inya na nuthu akakuringa ringa biga tukume mani ukiroga tukume wali ugathuguma ugicoka kurora ucoke ore ni gethorore ni kari tha cigana ri ugakira ukaririkana ukora ni kenda na nuthu ukaririkana atiri Hegaro ya uwi. Na no mire wewe muthaka. Wewe mukeni. Baby we top. Yes. Ugira wake rumba. Ajita. Ngakwire. Yes. Eba no Wednesday. That's the day. No we were dora mari amuguka ri. No we were hendo makiwe gati kameshika. Adora mari amuguka. Yes. Ndio kira okaigwa kameshika. Riu that's the day. Gakoro ko keiri yo. Gucika. Friday day. Okaigwa muhike kameshika. Boy na weka ekaiga riu athiri ndungi. Ni Saturday ni nawe. Ni tondu mukoraga na kanyamu kagegeta gwoke kahana kire gakoko gatuthipiki no ne gakona karurigi. Ka plastic. Ni gatha na kana nduke kanua. Saturday. Rao kisu moigeo. Agora kanyamu kau. Akerusa. Agora kona kau. Kauti kawirogi. Asa kauni ga utigirira ati kisi ga korosi moto gutire andu agoka ati ni aranuka kanua Saturday rocinde ri umukora ga supermarket yes akuweta gicoda kia rita igiri na muzika atwara nyumba ni mundu yeteire mwana wene kagura kanyama kanuthu anya ni ria cia gukererwo tiguo akaigira ngoroba yare agatandatu nyumba yake koragwo nyumba 500 mabote wanu akandikira muhiki ucio 541 Ekiugegothe gathita na nuthuri uyu muhiki eni okire yes akamwira bebu we muthaka we mukeni akakia kachathire cha ikorokire agatwacenjanirie namba yes agahinde wahagire ndaigure wewe mundu wa maini biu ndiragugaga no uke ndakwira uke ndireke ngwire hari okoragwo unginyite ni haria no hau yes ndirukuona basi Katambe. Ndo hena mziga haha. Akambo sabu. Nake akaigira riko. Madere. Na githete gugikura. Moiji. Agicokia ngatho ri. Akona gutire mundu ramukira. Aikio ma brutics. Nerone na kuria kono ni athoma. Ngatho ciake. No ndarakoma. Ndacokia. Akamwita baby. Akona baby ondire na effect. Ndire no ndwiroka. Akamuragia what is wrong. Akamwira what is wrong. Akona mundu ndareka atia. Ndacokia no ni athoma. Muthia akandika message ya muico. Wewe ni nugu.
azoka akamublock kwa WhatsApp akamublock everywhere else how ni hori uhoro ukagira na niho uiwaga andu othe makiuga atiri andu aya ari tiega mwanyita yes they are not good but we are good. It is the devil. We are good. Yes. We are only executing the missions. Yeah. You are just a devil's agent executing the mission and making that girl regret. Yes. Some few months. Yes. Not being happy all through. Yes. She can regret, and she wonders how in the first place she got herself in your room and in your house, and it was very fast. She regrets. Why she answered your call. Oh my goodness. Na hilo video tata roreja. Agira na mundu akwiraga ati baby we mukeni we muthaka. Nayo ati horo yo gakoingira ngoro-ini. Ekuona uri okuona. Wale heitharu na Ngai. Ole kira goguo ukehoria. Nakai mundu cia nguire ndi mundu chifu atia. Uthia okamak. Andu. You go and mark. Wewe ni muturire-ini wakwa. Ndu ni ngoro yaku urera nduri mundu ungira. Ni ngoro yaku urera. Yes. Ukariga gwati eta gwati ya view. Mundu ucio. Tondu thimo-ini ri. Thimo-ini umuseveta wega muno Brayo. Kana kama. Kana chei. Wacha umuseveta chei. Thimo-ini. No truko. Amweta maundu. Truko na amweta DJ kemwaki. Kemoto sana. Ore go truko na amweta. Ukariga goleto. Yake niriko. Aguma ura kwera thimu mutikona na ringi ona utire mundu ungi o thuru ona thuru ye ndukamwigua ringi na ndungithie kwa bata 541 watatio kamwethe ringi ona kungithia atia ndungithie au ugaga atiriri nilitemwa hau ni hareragwo nilitemwa logo tanuko gacoko gatuoja yes na hilo video na gaitheru ta mundu akwire au ati tera onire ngihura ngito giuka ndo niguo kamenyete go DJ Kimwaki kimoto sana awazi mwenye akumwitaga cei mwithaga cei andu nginya wira uria aruta kwiraga ati akoragwo aruta wira ma online oi ata igwa mutumia akiwa nie yega kwa gajorega ithe no nie kamera ni gakuire tana ni makuire acio they are dead to me wali kanona wapatire 541 ale olitele mwetu raisi ile ende akamaro kwari kwega raisi ungicoka cemanie muhina muhiki na mundu ungiri koro kwa hoteka ri we ura tondu wahota gukonyoro na akure atiriri mundu je gwitira nyamu ho itagwo Mbogi ya Kimonyoski yes eni ukanyagwo wega na mutumia ucio ugiririe akiwa we wa gicagi urehete orimu uku wale wake wa tene ni wa tene kana ne gukorega kuregire na ndo iguaga ogoro tu ndamuregire na nduraga ndimwiraga nduraga nyuma kathutha eni tiko mwira ati umenyoro gwika na ithui aza no kumurore haria umuone ni wewe ukamwita ukahora ukamwira Wanjiko ne kuthiete ati ndiguthiete ende kuria matatu yanyitwo no na ndikire na uru ndie na uru we tu andu ranyona yes wale he kaundu kangiri ai ndio kuringa ringo ukonyorwo na anake aru by the way mendete bara makeme nao wenyewe ukuringa ringo wega na macoke mathie maguane mahura kamundu ga gicagi ageotorage muona go hau muririkanaga hau nego kana aruge tangerwa yes by the way umete na ku by the way akiri favor uheago ucomoke na ku tugeteru atikata mundu waku akoragwo Nairobi nawe wacomoka na kwa uturaga na Ikuru ati utuike ni woka yes
na tietere ko muiketie no tuike ati ona ndia kuhe ihinda na time mukoro nake wakire favor yes agwika eni kogyo kondo ngedwa gukire mwene thini kora ikarambere ero ni Nairobi ndio tata ruija ya takaki bachezo hindi akama niguo mundu agiraka igatiriri we menyore gwika atia ogwikana ithuĩ le mutumia agakigieka mugacoka ne inyu muri romeo eri mugera na muhiki uyu kurigana no guo tuona ri ni aratuthakira reke itumute ithuĩ eri mukamute inyu eri uria tondu ni mugi akamucoka rwanyita riu ri mukamute inyu eri na ni mwamuteaga by then mwamutea mumenya ne na mu play ri riu ne mugeka atia mukamute riu andu metanaga muri emwe ogwikara hau ario waku na ario wake mwathungana ri mugerara eo kindu mure kando mwe muthuri yes Nairobi ndio tende ruija hatiri undu ungi mundu tamuhikitie ri ari Nairobi ore ule ida leo ere kiurauga we ini Nairobi bwana yes atutweke ati nuona ati mundu mwe kana ati uikaraga ati na ikuru niko uikaraga na mundu ndumuiketie guku Nairobi na ari wira guku na agagweterera riri oroka agagweterera yes urecia ni andu igana akoragwo arugamitie nginya thigari na ngikware mundu mwega piu wina ngai thiini wake akorwo ati alegete akarega nginya nene yake Nairobi wambe menya atiriri Nairobi andu ingi matikona ngai mundu akoragwo ekivi yake ngai acokaga gukira hau uguo tari kuhitukira Nairobi bwana yes dokumana kuwa thugetho watu wale woka kurehe iundu guku ati muiki waku aturaga Nairobi Nairobi miaka 5-10 ona ti miaka 5-10 wagithie kuraihu uguo ndiki yona meri iri kiri meiganu meri iri aragutigire Nyeri kana aragutigire kundu gwetagwo Meru ona rigi ni wamutigaga wamutiga kundu mutikanĩtie wamutiga guku mutikanĩtie wacoka na kuria macina kana wathie kurutira wira kundu ku town ingi ndwagitumwo na kuu Naikuru kana Meru no agorigi ukago weekend na ndurakimuonetie kururaga machoma zone ma weekend ati kono mutathia ma bypass no aiko na arata ake ena arata ake aria marokaga nao kuriwe kana kuri inyue na ni uramuoneti arata angi akuona we uramuoneti arata angi aku aria murathia kahiko ciothe ati muikarite handu ni aramenya ni ngumakora mena ng'ania arata saitani arambikire ciao ni matigwo Nairobi we wathie yes you are gone yes and that's where you know that good devil it's not a boy. So you know, you come telling men here, it is now with you to know what you are going to do with us. You will be beaten like a drum of Kolira. Yes. You will be seen. You will be shown Kanyori Wangeve. Yes, and that will deny you. That's when you always say, Naka. Mundu ewaithe ni ndigeroira oiga thiri ahurire iria aria Zimbabwe aya kanope ndahurirwo ni njamba reke ngwire ndahurirwo ni andu ana na gutiri undu ni ndekite no kumuria ndamuririe niki giatuma njike uguo acongire kuga ati ndi wao no ni ndimugia muno akimera ati mani discipline hanini ona muthia ndatemeire gathara-ini egwire agegwire ucokaga kumenya gatagati gacio marakuraga wathie kuripoti Kasarani police station ri ugakorwo mwene muthigari na ndwe watuo ayo investigating officer wewe na kesi yaku no aragukonyorire umuico bota gukumuhaka uhoro ucio thire ona akuragie ni uguthii gotine ni cause disturbance bota gwori
umweleza za munene imabu unaona ikienda namna gani no ni uririkana we na njohi cia kuri no amuonire na no wakuhurire ngudi ya ngingo kigwa wagwa thia gicoga gukinya mahuri ukire mundu ko iya ugita mamu wanyu magikurekia Wathi ukaripoti kasarani wakana borithi ere gukwereiria akora ukacoka ukaigua mundu oro ucio niwe watuo IO yes investigating officer wa vairo niwe wena vairo yaku ni uvoja gwa rundi gucoka muhuko kaitha 10,000 umuhorerie ukamwote kuma no ugaga atiri ni mundu weigaithe nie ndingirwira nie weithe mwana agathie ta ngari njeru yes Adeline ati hindi ogituika ati nuwonire meal ya rucine Adeline iri okugituika ati by the way ni umagaririo gwo na wacoka kururira hau twi maundu maingi muno na mawega maingi muno Ngai akoragwo atwikite but for us especially as Kikuyus yes we know it has when it is being umod nedo adare bara Doro ameya egethie guthira bara egethie guthira neho isasagira hau no isasagira ikuragira andu ihage gigathia ekiumo riu ithu tweka mutugo kau igatakora gweka mutugo kega gakurora tuo maheo kiria wamukirite maumore matiriganagira macio nimo we urora ndu uringithanagia maheo na maumo no kona maheo tari manini muno maumo kona ta me maingi muno tondu wa maundu maria mothe ukubangite no kwendaga no magatuika ringi matina kinyanira but all in all we are supposed to be grateful all in all we are supposed to be thankful higo ciothe ona gwa ikarate in fact he undu ungenagia muno ati ona hindi ya kuhiriirie muno ona hindi ya uthinekanite ugathinikana ukaigua irima riria uri ni mutondo-ini wetitwo wa mehia mutondo-ini uria uri ona ndungeta kwiruta we mwenyewe ni ndumanu ni undu ra ugenagia kata Ngai akoragwo ari o Ngai atigagwa rio Ngai kore iguru gutigatiga kuigwa ati ni mutheru uthiona mbere na kuugwa guo athuri aria 24 na matigoka 23 acha ona ciuberia cie mathagu itigigwa tikanyihanyiherwa tuigwa ati ona nie ndaigera irima ria nduma niguo ciumbe icio ithatu cia munyirwo mathagu utiri kindu ta kiu acha agerubi na terabi megutura mario chonjo araikare meta kwa Gabrieli na Katerina ndukaigwa te maraiko rakuire ni tondu we ni uraikirite irima ria nduma utire kindu ta kiu Ngai egutura ario Ngai koguo ingo ciothe ni ingo ya kumwiraga ni wega ukamwiraga ni thank you Ngai ona kwehirira ate ona gwaikara ate ona ire ungikorwo wi gitanda-ini ni gucaya uracaya no wega kwiraga Ngai thank you ona ni undu wa matuko maria mothe njikite atia ngoretwo thino na ngoretwo itekuigwa mwiri uru na riu ni njoi ni ukundeithura no riu maitia maitu by the way kata urwaraga ngoka ukugetia ukambia kuria Ngai atiriri mwathani ona ndukionagira andu ucio ni mucai bona urura guku uguo ni ndi ha gitanda-ini muthamaki utangehonia umuthi onake hanini igura ndiraigua it's so bad by the way it's so bad no on top of that uikare umenyete na niyo kata let me tell you one thing he undu ungenagia muno ria ndathomaga kindu gitagwo science ri gwatuikire atiriri kana tugithoma science ungimitwiria wega no twirie kindu gitagwo chromosomes na nyamu cietagwo genes no aciona science to ni tuthomete muno ni ukora atiriri o kiria ri onyamu icio chromosomes icio ri ikoragwo cie different they are different by the way na nikiona kwa nyinyi othe mutianaine na tondu tukoti tofauti ri ithuothe ni tungihanaine riu gethikiriria nguhe uhoro na undu ni ukoragwo wa magegania muno nigetha ugaikara ukimenyaga ihinda riria riagiriire no ri ihinda riria wokire thi no ndikani rwamenya uguo you came here at the right time ndukire ha ihinda riria ritagiriire acha kata ugithoma science ni ukora atiriri mutumia o mweri ni akoragwo na kahinda gake netiguo kahinda gake o mweri nitiguo that is it
na oitubiri yari umathi no amwiri wake ri ritiko ri handi na riri ringi niguo nwanyita koguo haria we wagireirwo kono waceritheirio ri riu ringi ri ukeri no korwo ngiri mukue wina matu manene no ungitagwo kata no tiwe tondu ritwa ritingia cenjirie niguo nwanyita but it could not have been you. Yes, you could be a very different person nwanyita ndingihana uria hana ndungihana uria hana no tondu ngai endete ukethino uhana uguo uhana ri nikio timing yo hari ngai yari very very crucial and very important. Koguo wokirio hinda riria riagirire koguo ona gukorwo ati nwokire hinda riria riagirire thino ri no ri hori na kwenge mwaciaranirwo na matiri hori ugakururira hau ugakururira hau maundu magathie wega no guikaraga by the way uritwo ni hinya kila wakati we hauna nguvu we sokia Kau dia na maundu maingi no ndio geithangitio ni andu